sikasem aye basa nyame na mo so aye bebre yehwe adanse ahodo wona woyare wona wope kwantuo no onyaye wona no wabubu tehwe mu na nyame na mo so ama wanya yaresa wona wosikasem asiye enam se obehu no ene obi tie wu a wadaoma edien ena nyame na mo so ene den so ewo man yes yo mechia atiefo nyina wona wohwe SOMPA TV SOMPA radio median the high spirit high power na waje so high power amen pa amen yewo matured in Christ University Chapel Kumasi hade yewo Chrono Mayon Gate amen amen ehona ohwehwemia ubehome na se uhumi hanmo anwumre ya ewo SOMPA haya na eye nyankopon twedi ampon na ehumobo amen 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 se debi ameka se wa hunu nyamemre a woyira bebre su bebre wura ho nipa bebre di yare na edi Christmas obi di breaking heart obi akwantuo so asem ti bronya we kura wo hunu ne yekoso ne senti no se nyame yi wo mre so na wo mre no duru na nyankopon de wuduru saa mre no na wa hunu saa mre no a aya wo yere pi tiana no Yesu Kristo du Jerusalem na Bible say na Yesu sun o hwe Jerusalem kro no wo se de ntia me sun nyina ne se munni mo mre Jerusalem nim omogie emre emre we ne wo senka nyankopon pese wo Jerusalem be Jerusalem susu hunu ne saa to osoro ka se watamfo betwa ho kotokro no betwa bonkum ni nifa firi se mre we se mu na me hye se anka ho betowo enso wa hu mre eno nti so obi tie na so obi hwe SOMPA TV samre ya onka hunu se eye nyankopon mre ana asoma no tie me ye pa me din the high spirit high power na Mary din sembi yi no ho no mra na nyankopon ne kasa o se be de na asem wo ya wo kan bam obi tie me wo fie sisie ya o botaye bi bribi abrante bi tie me o botaye bi opese bribi sie nanso onim kwan be fa so ebisie oni oba te opese wo ye no ho ade sika no ni ho to oba ne hunu so do no na be de na aba kofo kro no i wontumi mobi ohun tuem po na wodwane dia na obetumi aye wakine wiase nyina na opese ohun nyankopon ne monyam amen amen saa ne manu nti na me wa ha amen na bofo do ka se Mary busa se bede na we abem na bofo do se sunsum no de baba nyankopon the spirit of God will come sunsum enchira wo say ye woni ema bi wo hodom ase betimi aba agise sunsum yes I'm telling you amen amen hwese obi akọ America embassy na ne chat na wo de check baby a ne paper na dru no ya twere so se ya refuse no okay na wabesu a kire D4 o se D4 be ba ye se ne amama ka o mo se o ma refuse me nti next thing se me try se o mo ka kire me se me magi me paper D4 je ka kire ne se ma abonto yem amen amen ade a kire ye wo se o ma sa be de beto wo se afede o ma approve amen ya accept ya je atum yes ade we se nya sunsumu a amen amen se nya honhom a be pasa me kire Ghana for wiase a yetimu yi mu se baby a yedru ne ye wiase baby a yedru no eye awia biase amen awia biase so hye wo ho tie awia biara na se hye wo ho nti awia se ne yete hye wo ho yade hye wo ho amane hye wo ho so hye wo ho hye wo awia se doso ti hye wo se ye de tumi ne trem ti hye wo se wo ba ma ne tumi hye wo se wo ye sofo a petumi tenanu nyankopon twedi ampon ka se wona woje no dodo woje ndindi ye no omo certificate bi afredi tumi so won fa se tumi ni maye nyankopon ba nyame nim se wiase we sei munu se tumi nka ho a wo ye nyame ba ye kuntem tie me ye pa enu nti dodo no ye tie SOMPA TV SOMPA radio sambre no nyame mre na aso amamo amen wo mu nyina ye nkofo wo mo kwa asore na so hawa ko wo mo so sambre no enkire nyame mabi enkire nyame mabi a tumi ka wo ho anya asori yakọ na ye unyame ba eye tumi ekuta wo the spirit the power you carry amen pa amen sofo awie bible school ana odi bedi sofo ne ne sent no busan se tumi na nkasa mu wo hemfa how do you make somebody a son of God it's a matter of power ye ka se tumi a kire se ade bi etumi ye bribie amen amen tiasiasa straight ne santi ana ude baby a be high spirit bia de unim se eye tumi amen say ya na metie
Amen. Amen. Number is 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 and 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 Yamishra nti dia meka kire wana wuti samre nyina ne se okay eyetumi wiase wenye wiase yetene mu nkase yenye hwieni okay wiase wenye wiase yetene mu di agoro wiase we yesunsum wiase John the Baptist na bo Yesu Kristo eso na meboa okay amen Amen. ono na Yesu na ebo ni din no John na ebo na so ensu ko wi akire no obi kosai ade baje John the Baptist enti wuti wiase we se mu a John the Baptist ne atwa ne tete sa akokɔ no se yare bia bɔ na se wodi wani ato hospital nko aso na wo ye na anye ya yesunsum amen Amen. obi tie mi we galam say we police ni we soldier ni we nurse ni we ne bi na anye ya switch. okay I came to talk to you about switching. Switch to the spirit. That's right. Tibo for the catch the Mary say, "Huna mani di entumi nye ho na ebom sunsum no beba." Se sunsum no ba. And na make us say, "Oba bi a oba ya opeba 24 years." Amen. And na make us say, "Wa would that trust case here." amen Hallelujah. Amen. Me ba ya wo frɛ me. okay Pase papa, mo ma ye video wo hanom na mo kan kire nkofo se. Yankopɔn twedi ampotumi ade nyina. amen Ti asiasa. Straight. Yankopɔn hyira. Amen. amen shall be brave odifo yeda wasipa na mekai ahwefo na etiefo se odifo tena se ukuada anopa ifiada anopa ena kwasiada anopa Wednesday morning Friday morning and Sunday morning babibia wo bia babibia hwe yen efribia no bomodin se ubeba Kumase Chronom Iron Gate eho ena obehia odifo bra na oni odifo nhia na ne ayamane ne aye haw ne aye kodanda oda ho a wonya no ye bia no nyame na modifo so emfa ho oje emreo papa ene me pese wada ma ye hwe bribi Okay. obi say promise and fail obi say ne ba just a phone call nso ye ni so ye say obi bo me ware ochena ensi me du betu kwan ochena ensi memo ska oche memo wadwuma just a promise and fail ama ebi wo ho ano wada ma e de na koso promise and fail na de nso no bi e wo sa ha no a onye Okay. Say idea edigan na fo bebrenya. So obi be catch ro say me ya de say. Ana no me catch ra o say. Odi fo no say na nyame honhom de me ko kuri. Asori dan pro kese na no. Na me hunu nipa mako 25. Na sunsum no catch ra me say. Nipa we ni nipa wo mo hihye bone wo kuri mu. Omo ne tufo. Do you know that passage of scripture? Can we get and read? okay Amen. What's the woman na de bad ya? Me try promise and fail. Now what's it? I want to hear anybody nyina so. okay Ecclesiastes 11. Amen. Amen. Are you there, sir? Ezekiel 11. Ezekiel 11. Okay. Ezekiel 11. I mean, sure. Yeah, can. Uh-huh. Na ho no ma me so de me call Awurade fie apu FM. Ezekiel say na ho no ma me so de me call Awurade fie apun kase apu FM. Na hwe. Na marema aduonu num gina apun kase. Na sunsun mu na me hunu marema mako 25. okay Na me hunu asaba yasan. Na me hunu madamfo bi a menim no hunam a yefra no Yazania. Sania. Ne Benaya ba Pelatia. Ana me hunu Benaya ba Pelatia sankofo mienu we de wo se na menim wo mu. Omanu mu mapoma no awo wo mu. Oman ni mu no wo na ye mapoma wo man ni mu ko. Na waka kire me se. Wonipa ba. Yenum ni marema wodwene abusisem. Wonim mani marema wo mo dwuna busisam. Wotu fubane. Wotu de ba de a. Fubane. Wotu fo tie. Anu nti obi betumi ahya wo bo sesie ise. okay Sister, lady matoka ma. Bram, wachira ba ji adwuma no. Edu anadwo aye wo ne wotufo. Ye wo anadwo futufo. Ye from night advisors. okay Me come through straight say we ase we mu so wan pe osoro honhuma bebre. Wasi ye mu ni nipa wo mu sesa bone no wo mu tufo bone. E ho na promise and fail ba so. okay Anu nti obi asa obosa meba before to kwai. Afi we nyina wa mo so. Nesi ade de tsa so bebo so. Me ware o. Ahwa wo bobu hunu se, why na atu ni fo, why na atu ni fo. Anu wo se.
na sunsum no pagya me koye no na wonte ne mabi ase na sunsum no ka kire nse bra na me nkotre wade because anema wei eye sunsum sam wa ya obi betu odofo bi afutu bone Jesus obadwire ho awonte ase wa ya obadwire se na dade ne wo me ho da bibia ne hu na mom ye wo sunsum spiritual advices ye wo ma wo butu afutu bone. What you say? I don't see who have ever to me a fraud, no, I shall be brave, no fun and team holding, or be a tune for no anado. Or say, na Emra, your cocoa abapano, yabada, yano, or being so sorry. You almost have from night planters. Hallelujah. Amen. So what's your mere? Should you hear? Amen. One way, because if you are saying to me, no, Obian will be her. Now, so we best show bonus a 1 year, dear. Anya na winsira no asino no unsanka no agese tumi bi kasa what you say anu ti na kwankyere ho nti wo ba ye ne ma wo sunsum mu wo so tumi kase adini mu sane ye be ya osoro nso betu nipa no fo ti wa na say boss wonja afede obonu sane wo se me na me kan ye nso afede masa atwa san anu ti so person wo promise and fair ne sane manasia kai hunu se nya ahemfo nko ne tufo anya manhia nko ne tufo ye wo sunsum afutufo manhia de so omutu afupa but we dey wo se omutu for bone omu ne tu they advise men ti be maybe what impossible be ware obey na so he has been advised by who to onu akure hunu ne ye no onu akure hu what is going on. Okay. Was it Yankupon for D for no catcher and say, so who promise and fail near Bonnie Bebreba, a young cophobia almost soon. Nano was me who Benaya, me who Yazania, me who Sanko for we are not minimum who cream say, in this city they are giant, they are generous. Omoye mapoma e wo cream. Hallelujah. Amen. Tinya no namni moja nanya. So what yemi at yemi. Enter say yenya. Obese na me de menye obi abone the moment ayabu aba wiase we se mu nko ade. Hallelujah. Amen. Uni obi anya. Fanesa we are in battle. In Nigeria wonwum say we are in battle. We are in battle in this world. We are in battle. We are in battle. We are in battle in this world. This world is a battlefield. Yes, by someone you come. Amen. Amen. I don't see so busami and not sanity. Apart from so be beso bono ye won ye wotu no fo tinipa bebre ho man yesa de tirimu na eden nemum there are people that advise na ehon so ne ma wo ho mentumi nkire sa ne ma no mu TV so ti asofo epese ehunu wo kira ma etina se. Amen. Adifo epese wo mote sa sunsum sam no ase no wo kira ma etina se won so abonsam de sa ne ma na di wo mo wo kira nyame adoma ma etina se okuma se kronoma young gate yankopon jira nyame shall be brave. Na me kai ahwefo ne tiefo se odifo numbers no egu screen no so utie radio 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 and 0534 0534 334 334 063 063 me kai obiem se odifo etna se Friday morning, Wednesday morning and a Sunday morning ukuada no pa ifiada anopa na kwasiada anopa nti nyame adoma ochina anopa no nsia pepepe na odifo ahyase e wo Kumase Kronom Iron Gate Kumase Kronom Iron Gate ba bibia wo hweyen ana utie yen efri bia no ubedu kejeti a o de oso pe Kronom ka onya fa Kronom ka chemeti ni se ubesi wo Iron Gate no musi wo ha o de frɛ numbers no ofra ye beje wo so odifo ne na pamfo beje wo so na ye de akwa akohu odifo fefefe na meka obiem se ye Kumase Kronom Iron Gate me pacho babibia wo free babia numbers ni biem 0534 0534 331 299 0534 331 299 and 0534 334 063 Yamisha me pacho ye koyenes ye papa wada ma bambo ye hwe ahodenfo na ena no me ba ho na me wo ho ena me hu se strongest ahodenfo bebre aba ho
our dwumadie ahodo emu kɔ competitions ene mu programs ahodo wo ba basic for protection obi etu galamsey obi ye na dwuma foforo bi obi mpo ya ban dwuma bi nanso ohunu se oni bambo kese ni sikasem ni bambo ni man ni bambo na dwuma na nkasa ni bambo ɛdeɛ na sɛ nipa ne na anamo bɛ no ntu okay I'm say Ghana strongest deɛ na okay no correct amen emra wɔn mo kɔ Ghana strongest no wɔn buy na emra wɔn bɛkɔ African strongest nyina nso wɔn buy na wɔn bɛdi nkonim tie ɛnyɛ bambɔ nko ano bɛhwɛyɛ wɔn bɛpɛ tumi edidi nkonim all right tie me yɛ wɔn nneɛma bebree wɔ wiase wɔ ese mu a adwuma wɔn kɔ ne competition Oma ye training awie beto mo hunu se sunsum so wo baabi okay tigana hanu mo wo man ko baabi ase kuma se krono ma young gate eho no mo baaye na ho so no be hunu nyame ani mo nyam wo de ye hwe mo dance de ne wo TV so kakra ye wie pa ye beto aso amatiefo atene ho okay yenkoti adanse no mra abrante ba ha osuru din mu mra no wo per Ghana strongest no pese Erade buano no wodi nkonim oba ha na nia ye kire no bia nso oyoy amen pa amen ma di forma no te ase ese eda no mo baye competition no sei ne besie ni nyina si yes omokoye competition no esi na wodi nkonim yes lord amen amen ye di kan o gina ha o se woda awurade asese Ura fi ha Awurade ni nhwammo amen watumi akodi nkonim amen osabe cry se oko Liberia strongest anu omo yeye Nigeria for by ana hefa for Ethiopia strongest ana Sierra Leone ana Guinea strongest Sierra Leone ana Sierra Leone strongest omu nyina by ahodinfo nyina by Nigeria Sierra Leone Guinea yes Ethiopia ana Liberia no ana omo friend no se papa be man say mo say down obiu me dey me kura there this time me training because me ni me ho adaje me fa ha na me sene ha enso so yesi yemra Liberia na mesi na se wonko amen pa okoye no Africa strongest no am ko share ho nyina no wakodi first ho yes amen hallelujah amen prosper da kora yeah me hu se wait no ofa ye first na ode to ho yes e tell me hu se wafa sumsum no ye adwuma ho kwa enunti odi aseda kase masoro amen sa watie no amen na wahu ne mobo yes e wo Yesu Kristo dem mo amen enyina anka sa aseda nka Awurade ne den aseda nka Awurade ne den amen amen he say aka word strongest is to amen amen hallelujah amen o he baby no kura title no amen amen me pese me kire wade kakra okay yanko the book of Genesis na me kire wade bi ewiase to de bia ya na nipa de o mani to no ma ho ode nso okay nia wako school di nanim to nim de so but yo baby obi anim de esie amen amen yo baby a obi anim de ye den esie yanko Genesis 21 hono okay meba yo baby obi anim de esie yo baby obi a ho odin sie yo baby obi anyansa sie obi tie be samre wo teacher ni yo baby a ho odin besie obi tie me samre ya wa bone master degree yo baby e besie okay amen amen opanyini come me ye kenka mosenguma di mosenguma no aha ti aduonu baako yes chichemu edunan no chichemu dunan no na Abraham sorry anopatutu fa pan no ne nsuo tie Abraham eja hega ane ne ba no kwae amoma fifie na hona Abraham sorry anopatutu no ofa pan no ana o ma de na ode ma hega ana ode ma hega
na odisi ni kon ho ana odisi ni kon ho no oma no ne na abofra no koi na okoko chinchini ba si basire so me pa cho sa kan ho bio wo say na Abraham sorry anopatutu fa pan no ne nsuo oma no pan no de nsuo yankwa oma no pan no ana oma ne nsuo ana wakacha ne se wonfa pan no ne nsuo no eno na hegadi tu kwai ye woni pa bia wo tie bibia ye wo pan no ne nsuo a wo de kro abrabo na wo bo no ye wo pan no ne nsuo a wo de kro okay to asoma me na odima hega anu odima hega no se fakọ ekwan so se oduru na se ekom de wadidi na se hega wuduru ba bi na se sukom de wonso a eya anum nsuo yi to aso odisi ni kon ho ene no wa ho odin si na betri so na oma no ne na abofra no koi ko na okochinchini ba si ba sire so na hega okochinchini ba si ba bra so esra so aduane a wode yama wode chinchini no eye ne pan no ene ne nsuo no eno ne na ho odin tie now what you me about Ghana strongest and I say Africa strong say so na current African strongest what you say that's right amen prosper da kura no abranti a wo hwemie ohunu oba ya no wose papa ma yetrani nanso sa me hwe sani awia sisitie no a mini ba bia trani kosie mini ba bia dipa ho odin ya den ekosie mi pese me duru na se ma ho odin sa mi pese sunsum bi toa me so amen mi pese nyame sunsum toa me so amen ti hega adi ensuo ane aduane na ekro obi akutade nsuo na aduane wa abrabo yi mu ko edunum no na ensuo no sa wokotuko num no na ensuo no sa wokotuko num ensuo di hega nam no ekosan ensuo adi hega nam no amen chief to asoma me wate oja abofra no tie ensuo adi hega nam no ekosan okay amen ensuo adi hega nam no me se yeda ekosan ebia obi tie me a na ho odi a wode nam ni sika wode nam asa na ho odin anasa na pomudin asa ni nyansa wa ye ba bi Peter ye adwuma na dwene mu nyina afere na ni experience asa wo se me pom me kofie obi ni ma nyina sama samre de wonye hwi ni biem ba bia brabo adro no wo twen wo wuo medi ni high spirit high power encha wo be hu adanse bia adwene ni ntiase ntumi mfa amen pa tiase sa amen come on oja abofra no to doto biase e wan wo ja na bofra no to doto biase because ensuo no asa e wo wiase mu se wo nsuo na se wa ho odin sa utimi ja wo niema to ba bia wo ja wa ho odin wo ja wo niema gu ba bia when na bato na na bofra to atwene you are no liar amen when na bato na bofra to atwene because ensuo asa obi temi samina ni da so asa adwuma mu sanya na ekonsese ni adwuma nsuo wa adwuma no mu asa awe abrabo no sanya si kono awe na wari mu no sanya na ni mesi kono sesei ayedan awe ko